Sasa unataka kwenda tenda wapi? Popote pale tu mzee wangu. Popote pale kabisa. Sikia nikwambie sasa. Wewe ni mtoto wangu. Tena nakupenda sana. Haya yote ni upepo. Utapita. Nakwambia mvua ipige aje itaisha tu. Itaisha. Banakuwa masika, banakuwa kipwa. Sasa tulia, mambo yataenda vizuri. Hakuna shida. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu, unaweza kwenda vizuri. Sawa, ila tu usichokijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Hapana, itaisha. Bibi! Mamangu karibu. Yaje? Walaikum salaam mzima. Kuaga unatakata siku chache tu. Mama. Unachoka eh? Mbona unaleta na mizigo? Nakuja bila zawadi. Umeleta zawadi. Sasa nienda kufanya kama sio kukuleta zawadi zangu eh? Zawadi nyingi bibi. Mama umeleta zawadi. Zawadi ni nyingi na choka utaziangalia. Bila waka. Bila waka kamba bibi. Nashukuru. Utaangalia chumbani maana nachoka kweli. Sasa vipi? Mambo yamekuaje? Namshukuru Mungu bibi. Tu naambia kama mambo ni mazuri. Alhamdulillah mambo ni mazuri. Watu ni wazuri, walinishika vizuri. Kweli? Ndio, wale mama wale akina mama ni watu wazuri sana. Vizuri, nilikaa pale, niliwaimbia, walifurahia sauti yangu. Bibi nilivyokuwa naimba. Watu wanajela. Wana pesa watu nilivyokuwa walikuwa wanazirusha tu. Wallahi. Wanazirusha. Alafu baadaye sasa wakati wa kurudi. Nisaida zingine. Kweli? Nikule na bibi yangu, nimsaidie bibi yangu, Mola wetu Mola. Nikamshukuru Mungu maana milango ya riziki anaikumbuka. Dua zetu bibi, dua zetu namshukuru sana. Kama nachoka namshukuru Mungu sana. Bibi, wewe umekonda siku mbili tu siku hapa. Sijui sikuoni mwanangu, nilikuwa sili vizuri jua huko. Mimi nitakula, nilale, nisinzie na mimi sikuoni. Umeleta kijumba. Ngoja nikusaidie. Kwanza ndani nione umeleta. Njoo kwanza one zawadi. Njoo kwanza one.
Sawa. Ngiriza rero. Umva rero ngadufite umwanya munini utashimishije muri urumva. Ariya tujya tudukice. Sawa. Rero gerageza iminota 2-3 zo wayohereza umuntu. Cyane muri rero nde kandi. Ariko wowe ngani sawa. Biragenda neza. Biragenda neza. Nagera ugakura ishaka nakubwire. Aya mabije amakuru yawe utawera amakuru shaka ndututwi n'amakuru nyabaki. Hari bishasha ngaho. Ndibiki. Mukobwa. Kuririmba. Yaje apaye. Iwabo uririzi. Nawe nyine wakubona cyangwa kumva ibindi. Umukobwa? Hari kirunga. Ikirunga. Nuzi ko bari bateguye. Wamutse mukuru wa shangazi. Wa mukobwa anuzea. Wa mukobwa wa shangazi yagira. Ya mdogo wa shangazi. Okay, ari mukobwa ari ngaya yaje kugenda rero. Kaura mutaka. Yitwa nde? Yitwa Warida. Warida? Warida. Baturi mu mashamba biyo mu mwere. Ahubwo narabinye. Hatari. Nibereye ku muryango ndaseneta umuntu gusa. Arazikuriye. Nidufa kayikubita. Idufa yaraguze neza cyane. None waragu. Nigwira nawe mwese burimu. None uzi bosi wanje ko mungu wa bosi zako ibyo atalijamo. Niko si amari seriye. Akumviriza ibyo mukobwa Warida. Nawe achasimbirayo. Kani zombi nzoka. Waridi zishingiziwe shironi. Au zombi nzoka. Kare. Nawe mugenda. Bangu katazana mazi. Sawa. Tanama mazi. Sawa. Yagiye. Alikutambre hiyo. Ingamo. Nayamuri. Atimana nje. Mabukiro yacu. Burundi. Yego mumbabarire vraiment natevye ebana ijo mwijuru naryamiriye cyane niyo mpamvu byabaye nenda kanena titanisha no kubaza icyo ndakwibwirira ariko ntaye kubarira mushaka ni kuri nacerewe yongeye vraiment niyo mpamvu ndagusaze ibintu dutanga gusa ngira ngo ngomba kukubarira na titanu gusa ngirenge nda sister ubu ndakugira ikintu kimwe none ivyo bintu mbwira muri kano gatondo ubona uzi ko ari mu masaha yanje ngenda kukaza ijoro ryose twari kumwe ejo twari turabana hamwe uno mwanya okay nta kibazo tuganire basungene tuganire nta kibazo
wewe ututangira kumbwira hari ukeneye kumbwira ugomba kumbwira iki Bwira we tulia kwanza. Braga. Ikini nanda guhamagariye kaka Sikini. Urabona Amerika ni umukobwa mwiza aragukunda cyane. Urageze ku rugero yuko adafungura kubera wewe aragwaye ararembye cyane. Kuba kudashobora kumukunda ariko. Sister, ariko urazi ibikorwa jenjeje. Urazi yuko ikampuni yose ya Papa Rije ndayihagaririye. Umpagarike kuja ku kazi, kuja gukora ibikorwa nagenewe je gukora. Umbwira ibintu bitagira mvura vraiment. Ariko nubona ko wampagaritse ku bintu atacu bimaze. Izo kampuni za pere zozikora ndafise umufasha impande yawe agufasha. Namugutumye. Namugutumye. Aragukunda cyane uriya mukobwa n'ukuri. Jewe naramubwiye vraiment yuko sindamukeneye kandi no mu mutwe wanje ntazigera yinjirayo n'umunsi numwe. None uriya mukobwa afise ingorane nyabaki kugira ntumukunde. Kweri kaka. Mama we uriya mukobwa nyamba barakoreze wewe. Kuvuba sindigera mbona ufise basi n'umuntu mukundana. Uriya mukobwa ari abantu benshi bamwirukako beza nukuri kubona yaragushimye wowe ibintu bitangaje cyane. Uri kwabona n'umuntu yize amashure yarahejeje umukobwa mwiza aragororotse araberewe. Sister birakwiye ivyo wambwiye vyose navyumvise. Ariko ndakubwiye ati sindamushaka. Ariko nyamba barakoroze wowe kweri Jesse. Sinumva ingene uriya mukobwa ushobora kumwanko nyamba ufise akaroge n'ukuri. Urakoze kubunyagirije akaroge ariko icyo nakubwiye niki ujya mwana w'umukobwa sinzomukunda sinzigira ndamukunda mu mutwe wanje je kuri no mwanya siniyumvira umukobwa ari wose icyo niyumvira gusa no gutwara akazi ka papa neza uko yakampaye ndagakore neza kubisabwa n'amategeko ibindi byose ntuzosubire kumbaza utambagije ivyo muhira n'ivyo akazi ivyo ujya mukobwa ndabigusabye urazi yuko ndagukunda mushikanje ndabizi turaba basi kugo rukundo je umfitiye turaba nimba zangaje kuraba jewe ndabigusabye ntazosubire kwinjira ngaho ariko nimba zo kwinjira ngaho kubwa wewe arahawe kazi kandi era bakaka ngira asama guwe ukunda guza ukunda zakobwa ukunda ngira niyo bari muri izo guwe ukunda. Okay iguza nje nkunda jeze abakobwa nkunda n'umukobwa aje gutanga akazi muri kampuni ya papa akampereza business nkora hahejeje bya business je nawe turahejeje nta kindi je nkene muri nta kindi ariko nakazi ka kandi kinda kubwiye nukuri ukazosubira kubona jewe sohotse ukamagarika mu bintu bitagira mvura nk'ibi sisa ndakuba ariko tuzoshwana Halo. Naondoka mara moja. Mbona mabegi? Nenda kazi, basi tabakilia hapa nyumbani. Sasa. Lakini nimemsubiri kwanza kabla hujaenda kazini. Yale ambayo tumeongea jana. Ule kijana wako umemwambia? Wewe ndio sisi tunakuaga. Niko je ushabisahau hata kubisahau. Ninasahau vipi hivi tu leo kashalikoroga pa ninasahau vipi? Niko je vishaisha. Sasa sikia kwa mesa mwangu. Mimi naona kama wewe kazi imekushinda. Inaonekana sasa mimi hapa siwezi nikaongea chochote mbele ya mtoto wako. Sasa utachagua haya mawili. Mtoto wako kutoka umuani au mimi kutoka kabisa. Nadhani umenielewa. Mkoke tena. Naweza nikatoka kwa nini hutaki kunielewa? Acha sheri wangu. Ule watoka unaenda wapi? Hapa ndio kwetu. Na ndio kwako. Labda unijue. Sasa nikwambie sasa kwa taarifa yako mume wangu. Mimi unafikiri mimi kuja kuolewa na nilitaka utulivu? Kule kote sijaona wa kunioa mimi. Lakini kana wewe ndio utapata utulivu. Kumbe ndio nimekuja kwenye mtihani kabisa, mtihani. Yaani mimi mtoto wako anipelekeshe. Kwanza sikia nikwambie kitu. Nataka ulifanyie kazi hiki kitu. Unajua sana kama mimi na wewe tunastiriana mengi. Unalifahamu hilo? Au nataka tutoane nje? Niambie. Siri ya ndani ni ya ndani. Ya ndani vipi na hutaki kunisikia? Kwani mambo tumeongelea chumbani? Nje barabarani tena. Chumbani ni chumbani na barabarani ni barabarani.
Tumeshatoana chumbani mpaka barazani mpaka nje. Basi tutaona barabarani. Wewe nenda utanikutana kati ya mimi au wewe mmoja katoka nje kamwacha mwenzake hapa. Achana hilo vitu. Sio ni achane navyo. Ule tu ni mtoto lakini taisha, ni kufujo tu. Mtoto sasa subiri sasa sio tu watoto humu ndani. Tutajua kushika na kuacha. Wewe nenda kazini kabisa ila ukirudi utalikuta hapa. Takubembeleza maua ya ndani, si maua ya ndani. Nitakubembeleza. Maua ya ndani subiri. Unajifanya umekaa mkavu. Utaroana humu ndani leo. Yeah.